uzungitshele kahle soshonaphi ngiyabuza nami uzungitshele kahle obalekela Shaleni ikhona semfishane bazalwane esasondela. Esithi na 2026 indlela isaqhubeka izwe yami iyabheka abantwana baka-Israyeli uma bekhishwe ezweni laseGibhithe banokujabula ezinhlizweni zabo bajabuliswa ukuthi bayaphuma ekugqileni ebebekade bekubona kodwa ezinhlizweni zabo mabejabula akekho noyedwa owaziyo ukuthi uhambo abalihambayo uzawuba njani endleleni akekho noyedwa owaziyo ukuthi uhambo luzothatha isikhathi esingakanani akabona uJesu inkosi manje iyabheka inhliziyo yami ukuthi uma ngelinye ilanga sisukuma sinikele enkosini ngoba abazalwane ithi inhliziyo yami umzalwane omuhle oqala ngokuthi ayinikele enkosini abese ihlanganisa nebandla umzalwane omuhle akaqale ngokukhetha inkosi abese egcina ngokuyihlanganisa nebandla ngoba uma ukhetha inkosi uyakwazi ukumelana nalokho iziphi izimo eziqhamukayo empilweni ebese uyakukhetha ibrand noma uyokhetha ibandla la uzoseyiviswa khona uvuseleleke njengoba esho usho umbhalo ukuthi asigcine ukuhlangana ukuze sivuselelane manje ngibheka indlela mase bahamba abantwana baka-Israyeli endleleni kuhamba iyaphela injabulo endleleni ngenxa yobude bendlela bengazi ukuthi bazofika nini la beya khona kodwa behamba endleleni ibifuna le ndlela umuntu okwaziyo ukubekezela ibifuna le ndlela umuntu ozobeka phansi umoya ibifuna le ndlela umuntu okwaziyo ukuthoba ngoba siya khona akekho owaziyo ukuthi kunjani la siya khona nokuthi sizawufika nini la siya khona ayavuka ama-challenges endleleni mabesahamba abantwana baka-Israyeli sebeyamsola uMose bakhumbule eGibhithe engathi uhambeni lwethu esilikhethileyo bafowethu kungevuke endleleni ukuyisola singekho kule muntu
ngicela umfowethu asifundele izwi labehluleli 16. Ngithule bandla incwadi esofunda kuyo abahluleli 16. Isihloko esibhalwe ngokubanzi sithi izivalo zomuzi waseGaza. Amen. Ivesi iqala ku-26 uthi uSamsoni wathi kumfana owayembambe ngesandla, ngivumele ukuphatha izinsika indlu emi ngazo ukuba ngincike kuzo. 27 indlu yayigcwele abesilisa nabesifazane namakhosi onke amaFilisti. Lapho ophahleni kwakukhona umuntu kungathi abayizinkulungwane, okhona abantu ngathi bayizinkulungwane ezintathu abesilisa nabesifazane ababebukela ukudlala kukaSamsoni. uSamsoni wakhala kuJehova wathi, Nkosi uNkulunkulu, ake ungikhumbule ungiqinise kube kanye kuphela uNkulunkulu ukuba ngiphindise amaFilisti ngempindiselo ibele ngenxa yamehlo ami amabili. 29 uSamsoni wayesebamba izinsika ezimbili eziphakathi eyayimi ngazo indlu, wanika kuzo kwenye ngesandla sokunene kwenye ngesokhohlo. uSamsoni wathi, mangife namaFilisti. Wakhothama ngamandla akhe onke, indlu yawela phezu kwamakhosi naphezu kwabo bonke abantu ababekhona kuyo. Amen. Ngiyabonga bazalwane. Nginikwe isihloko sithi nango-2026 indlela isaqhubeka. Ithe yami nango-2026 vuka uyithathe. Vuka uyithunduthe. Seyithi inhliziyo yami uma siphindele emuva namhlanje engathi omunye nomunye bengakhumbula umzalwane wakhe ake ahamba naye endleleni, osehleli phansi engasazi isizathu sokuthi ukhathazwe yini endleleni. Kesiye kobavuselela abazalwane bethu ukuthi mzalwane buyele ekhaya. Buyele ekhaya yini indlela esihamba. Ngiyabheka ukuthi uma uSamsoni indoda yayinamandla kakhulu laphayana seyilingeka itholana noDilayi la endleleni, useyayiyenga uSamsoni ufuna ukuthola imfihlo yakhe ukuthi amandla akhe angaka uwathatha. Useyagcina eseyengekile wamtshela iqiniso ukuthi amandla akhe angaka uwaseyinweleni zakhe. Banjani sebembamba bayamgunda qeda phela amandla akhe basebemkopolola amehlo bawakhipha amehlo akhe waphelelwa amandla. Bamthatha bamvalela etilongweni. Kandabazi ukuthi izohluma inwele. Nakunyaka ka-2026 ngithi bafowethu, noma ngabe yini ekushayile endleleni, noma ngabe ama-goals akho owaplanile ngonyaka ka-2025 awafezekanga, ngiyafuna ukusho ukuthi namhlanje thandaza uNkulunkulu uzoyihlumisa iy'nwele zakho, uphinde uthole amandla amasha. Bayingcwele ukuthi uSamsoni wangcela umfana ukuthi akambambelelise enjongeni ey'nsikeni, wabambelela ey'nsikeni wasencane uNkulunkulu okugcina. Wathi ngisize okugcina uNkulunkulu ngife nezitha zami ngingafi ngedwa. Lithi iBhayibheli abantu ababulawa uSamsoni ngalelo langa bangaphezu kwabantu ayebabulele esabile esenawo amehlo. uNkulunkulu uyawabuyisa amandla. uNkulunkulu uyawabuyisa amandla omuntu. uNkulunkulu uyalibuyisa ithemba. Isho njalo incwadi ka-Isaya ithi abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Nangalo nyaka uNkulunkulu engathi ubeka sinikeza amandla amasha.
ibandla elihle, bandla elithobekileyo, sibe ibandla elihle, bandla elithandanayo, sibe ibandla elihle, ibandla elizohlala kuJehova libonane noma izimo zinganjani, noma izimo zingavunguza. Uthi omunye mayikhuluma bangona abantwana bakamama, ama-assorted azalwa umama kunama-assorted azalwa ubaba, ngoba inkabi inamandla. Noma ngabe ngizalwa obaba abahlukene, kodwa uma ngizalwa umama oyedwa, umntakamama, engathi besingaba womntakamama, singaba womntakamama kulo nyaka, sigonane, sisondezane, eduzane. Noma ngabe kufika ziphi izifo, siphuma ey'khathini ezinzima. Abantwana bethu kade bebhala ama-exam, abantwana baphasile, abanye bayahamba bayafuna iy'kole zigcwele, abazitholi iy'khala. Ngifuna ukusho-ke bantwana bami ukuthi uthi umshumayeli ka-3 yonke into inesikhathi sayo, yonke into inomzuzu wayo. Uma singakafiki isikhathi sakho Linda, ngikhule kunomzekelo othi omama bayahamba bangomakhelwane babili bayakothenga, ebese umama wakamakhelwane ebuya kuqala. Ingane iphatheke kabuhlungu ukuthi umama akabuyi ingane, ngoba umama wakamakhelwane ubuya kuqala noplastic abambalwa, kanti umntwana akazi ukuthi umama yena unjani, uyathenga izimpahla eziningi kunalezi ezithengwe umakhelwane. Ngifuna ukusho abantwana bethu ukuthi izinto ezinhle zifikela abantu abalindile, izinto ezinhle zifikela abantu abalindelayo. Ungakhonzi ukuqhudelana, ungakhonzi ukuqhudelana, ngoba kuyingozi ukuqhudelana nomuntu ongaqhudelani nawe, ngoba wenza izinto ngepace yakhe, ebese wena ufuna ukumjaha, ufuna ukumfika, ngoba uma uqhudelana nomuntu ongaqhudelani nawe endleleni kuvuka umona. Uma ungasakwazi ukumfika lo muntu endleleni, uyavuka usathane ngenxa y'inhliziyo ishintsha ibe yimbi, ngenxa yokuthi wena usakwazi ukumfika lo muntu oqhudelana naye endleleni. Uyavuka ubuthakathi, umama uzala ubuthakathi, uyavuka ubuthakathi endleleni ngenxa yokuthi inhliziyo yakho ayaneliswa, wena ufuna ukuqhudelana. Asingaqhudelani bafowethu, lindezakho izinto zinazi, noma zingafika nini, noma ngeke ngawuthole namhlanje umsebenzi, kodwa linda. Noma ngeke ngabusiswe wena, kodwa ngelinye ilanga inzalo yesisu sakho izobusiswa. Linda, hlala edolweni, hlala edolweni, bambelele ethikeni, bambelele ethikeni. uNkulunkulu uzowabuyisa lawo amandla, uzowabuyisa lawo amandla awanikeza uSamsoni, wafa kanye nezitha zakhe. uNkulunkulu engathi bemasithandana, asikubekezelelana, asikuthobelana, singabantwana bakamama oyedwa, sihlale njalo ngaso sonke isikhathi sibumbene egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Uqhubeke njalo nokuthandaza, ungahlehli, ungalilahli ithemba. Ithemba lilahlwa, so lilahle ethubeni ithemba bafowethu. Singalilahli ithemba noma izimo zinganjani empilweni, kodwa ithemba singalahli. Ngiyabonga.
uJJ kwamashini athi khwaya egcwele. Ngabe ngisho njalo ngithi siyabonga khwaya egcwele uNkulunkulu akusise ukuthi niyenze le nkonzo ibe yinhle kanje. Amen. Bazalwane, singena i-business of the day la khona sizocela ukuthi lesi simemezelo njengoba besishiye ukuthi abazalwane baphatha ikhandlela lakhe isicelo sakhe nemali emhlophe aba yishumi R1 is up to you, ungaba u2 is up to you, kodwa kube imali emhlophe ozocela ngayo isicelo sakho sonyaka. Indlela lesikwenza ngayo bazalwane ngoba asikwazi ukuphikisa icebo likaNkulunkulu besivele simnisile. Ngeke sisibazi ukusilayitha isibalo. Sikezwakala bazalwane. Kodwa into esizoyenza bonke abazalwane abaphethe imali. Phatha imali yakho le omnikelo weshumi noma u2 noma u5 noma ubani okhona ngaphakathi asikhethile lo bevele enenhloso yalowo msebenzi. Siyasukuma sonke sishaye nje ingoma emnandi bazalwane. Umuntu uzalwane nomzalwane ayikhulekele yena ngesikhathi ephethe lelo shumi lakhe ngalelo khandela lakhe. Umsebenzi ozokwenziwa abaholi mncane kakhulu. Abaholi bazokwehla ngesikhathi sesiqeda ukuthandaza wonke lawo makhandlela nomnikelo bazalwane lowamashumi. Ngizobe seniza nawe la etafuleni yokubeka njena abaholi bazokwehla beze lana ngesikhathi bazoba ngapha nangapha ngesikhathi niza. Then bayambusisa nje bazalwane, bayambusisa. Angisho njalo bazalwane, bayambusisa abaholi ukuthi ukwazi ukuthi u2026 lobe sifunayo kwenzeke. Ithena mhlawumbe bazalwane abesikhonze nje sibone ukuthi uNkulunkulu yini azosinikezela. Okunye nokunye bazalwane sizobona ngendlela. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi-ke singena kuleyo nkonzo enokuthula, ehloniphekile, engenawo ubuyaluyalo. Bonke abazalwane abaphethe amakhandlela abo siyasukuma abaholi, siyasukuma bandla elidwele lonke. Umzalwane aphathe imali yakhe ngesandla, aphathe nemali yakhe eyomnikelo. Uma-ke sesiza la uzoyibeka kwi-altar, siza ngolayini noma bangaba u3 olayini.
abahogela emuva ngoba elapha ngizowashiya ngenxa yokuthi azoba inkinga kakhulu uma ngabe esela kodwa uzame phandle lapho bese ushukela wakho loweshumi abantu bese bayaphilela bese kuyemva phandle lapho. Sengezani bazalwane, tulani bafethu, sengezani bomama, ngiyasho njalo makuqedile
Uyakuqa bese bahola phakathi ekhaya bese uyadlula. Isibani sakho uhamba naso.
Welcome our president. Welcome our president. Welcome our president. Siyabona bazalwane basuke endlini emveni kokudla bathabatha ingubo zabo basebebuyela lapho behleli khona. Siyabona abafuneka nomkhuleko walesi sikhathi. Umkhuleko lo bazalwane obaleke kakhulu yiwo lo ebesihlangene ngawo nesihlanganisile. Ukuthi ke wena uthatha kanjani? Ubona kanjani? Kodwa ngiyazi ukuthi laphakathi kwethu bangasethuba sivula ithuba abaholi sithi owasizwa ngomkhuleko akeze bakhona bangavela bathi last year ngangibuye lenkonzo ngafike nganikela ngathola isibusiso namhlanje ngiphumelele. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi nabaseyikhonveni, siyabonga abazalwane. Lo mnikelo webazalwane kubona ngathi wathina njengoba ubhala la etafuleni asubali aswazi ukuthi ungalini, asifuna nokwazi futhi ukuthi ungalini. Kodwa ngoba protocol noma ngokomthetho bazalwane, ngoba ekugcineni kosuku inyembezi zenu lezi niyazi ukuthi nabezothi inyembezi zingayidliwa noma ubani, ziyadlala fanele ziye khona. So ke bazalwane, lo
mnikelo lona asiwazi ukuthi umalini uNkulunkulu waziyo bawukhosisile abaholi njengoba nje bazalwane. Ngicela umfethu uDumsana awuthathe ayawuhand over ngoba ukhona etafuleni awunikeze umammanyo. Mawufika mammanyo lapha ekhaya ubaba akhiphe nje noma igama elilodwa noma esembhedeni akhiphe nje igama elilodwa ngoba hayi ukuthi akakwazi ukukhuluma baba. Athi nami umnikelo obuya bazalwane ngiyabusisa ukuthi eceleni zabo zonke akade beyidinga uNkulunkulu ababusisa ukuthi-ke wenzani asingeni-ke lapho bazalwane kodwa thina sikwenzile fanele sithi sikwenze uyiseke baba wethu uMammanyo. Amen. Sizongena-ke bazalwane enkonzweni efishane futhi nakhona ngoba siyashesha. Inkonzo esidlela kuyona-ke ilesi kuthandweni ile yothando cha sizoyibala imali yakhona ukuthi baku-50 rand ngo-50 rand baku-20 rand ngo-20 rand ngoba vele funeke sibale ukuze imali yakhona wethu sazi ukuthi namhlanje imali enikelwa abazalwane imalini. Engilazi bazalwane ukuthi yonke into transparent ayikho into ekuthiwa asiyazi asibona ukuthi enzani sezwa nje cha asidlali bazalwane senza lo msebenzi sifuna ukuthi labo bazalwane baholi kufanele sibuyisele ithemba kubo bakwazi ukusithemba thina yitho kufanele sibuyisele ithemba kunina bazalwane ukuthi ekwenzayo sibuyisele ithemba. So-ke baba wethu umfundisi uMdunjana ngicela uzothatha indawo yakho senze offering bazalwane siyanikela ngokusothandweni akuphelele umuntu umunganikelanga ayikho inkinga ngoba vele uzokungenakho umunakho ukuthe uzonikela ngakho le yesithunga bazalwane yesithunga uMdunjana sondela ngoba
ngibingelela ibandla likaBaba uNkulunkulu egameni elihle lomfowethu wethu uJesu. Amen. Ngibingelela ubuholi bonke, ngibingelela isithunywa noma ingilozi kaBaba wethu uManyoni engekho phakathi kwethu. Ngibingelela amabhishop bonke, abomengameli, abafundisi, abavangeli, abashumayeli egameni likaJesu. Gogo wethu Gogo Manyoni ngiyakubingelela, namabhishopikazi bonke angaphansi kwakho, abomengamelikazi, abafundisikazi, abavangelikazi, abashumayelikazi egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Ngiyalibingelela ulusha lonke lebandla. Siyabonga bazalwane ukuhlangana kulonyaka u2026. Inkosi isasigcinile ukuthula esikhona. Ukuthula kumqini. Ukuthula kumaphupho. Ukuthula kumandubulo. Ukuthula kwenyoni emhlophe. Shine isikhova shine. Shine isikhova shine. Ndiza ezinqini ndiza. Siyabonga kakhulu bazalwane. Owethu uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu omnene, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onothando. Haleluya bazalwane. Iyodwa kuphela into ayidinga kithi uNkulunkulu. Athi mangabe edala umuntu emphefumulela ngomoya wakhe ogcwele, wathi udinga ukuthi amkhonze. Lento siyenzayo namhlanje ukuzodumisa, ukuzokhonza yena, into nje wathi yena uzothokoza kakhulu uma ngabe siyenza. Malibonke ivangeli. Sizofunda bazalwane encwadini yokuqala kaSamuel chapter 7 sibuke unumber 9 egameni likaJesu. Amen bazalwane. Unumber 9 futhi kanje. uSamuel wathatha iwundlu elincelayo wanikela ngalo libe umnikelo oshiswa wonke uJehova. uSamuel wakhalela uIsrayeli kuJehova, uJehova wamphendula. Amen. Alibonke ivangeli. Sithola lana incwadi kaSamuel yokuqala bazalwane, okusihloko sakhona sithi amaFilisti ayahlulwa, okusho ukuthi amaFilisti ayanqotshwa. Malibonke ivangeli. Lithi lapha kuverse 7 sizoqala khona mase sehla nalo. Lithi abantwana bakwaIsrayeli babehlezi endaweni ebizwa ngokuthiwa yiMizpa. Wathi amaFilisti uma esezwa ukuthi abantwana bakwaIsrayeli bahlezi lapha yana, asebamba itulo lokuthi azoyobahlasela. Malibonke ivangeli. Athi esebamba lelo tulo labantwana bakwaIsrayeli nabo ngokunjalo bezwa bazalwane ukuthi amaFilisti azozosihlasela. Basaba ngokusaba okukhulu. Malibonke ivangeli. Kodwa iyodwa into abayenza, bathi mangabe besaba bavezane baqonda kuSamuel, bathi Samuel, sicela ukuthi usinxusele kuJehova uNkulunkulu wethu ukuthi sisasingabhubhi esandleni samaFilisti. Malibonke ivangeli. Iyodwa into eyenziwa uSamuel bazalwane, wavezane wabona ukubaluleka kokuya kuJehova, ukuthi uma uya kuJehova uyiyena empty handed, kodwa uma uya kuJehova funeka uye kukhona into oyiphethe oyocela ngayo. Malibonke ivangeli. Lithi iBhayibheli engilifundayo, uSamuel wathatha iwundlu elincane elisancela bazalwane, olenza umnikelo wokushiswa eliyisaba uNkulunkulu, ukucelela abantwana bakwaIsrayeli ukuthi impi uma ngabe ifika kodwa inganqotshwa yibo, kodwa benqotshwe noNkulunkulu. Omunye wayengathatha inkunzi. Haleluya bazalwane. Enkulu enenopheleyo ayoyenza umnikelo wokushiswa uNkulunkulu, kodwa uSamuel wa-understand into yodwa ukuthi kunezinto othi mangabe uyisa uNkulunkulu ongafuneki inani lazo, kodwa bazalwane kufuneka inhliziyo. Malibonke ivangeli. Ngicela ungifundele kwababili basebeKorinte masengiqhubeka. Amen bazalwane. AbeKorinte lesibili chapter 9 verse 7. Yilo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni, kungabi ukudabuka
nangokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Amen. Haleluya bazalwane. Sisazonikela ukunikela kuNkulunkulu. Ngifuna ukuthi esizonikela nabo bazalwane bangabi ngaphansi kwengcindezi yokunikela uNkulunkulu kubuka umakhelwane wakho ukuthi umakhelwane wakho ukhiphane ephaketheni. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukukhamba kuwena enhlizweni. Ufuna umsulo wakho ukuthi naku uNkulunkulu engisanako phambi kobuso bakho. Yilokhu enginakho uNkulunkulu engizocela wena ukuthi ungizwele ngakho eziceleni zami. Malibonge ivangeli elithe iBhayibheli wathi mangabe seqedile ukunikela uSamuel bazalwane. uNkulunkulu wathi mayobona amaFilisti eza phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Ngase ngiyabona uNkulunkulu esema phakathi kwabo abantwana bakwa-Israyeli namaFilisti wabamguzula. AmaFilisti bazalwane ngezulu elikhulu aphela khona lapho ababesinda bethi bayabaleka abantwana bakwa-Israyeli baphuma eMizpa bazalwane bawangquzula nabo bawahlehlisa. Ngithi kulonyaka kunezinto ezingeza sibamba bazalwane, kodwa ngithi ngalo mnikelo wethu osizowenza uNkulunkulu sifuna zonke ukuthi ihlehle, sifuna zonke ukuthi ibalele eduze kwethu bazalwane. Baningi abangafikanga 2026 engelathi iBhayibheli uNumeri 26 ethi uNkulunkulu eyala uMoses ukuthi zibe khona izifo, kodwa kulabo abasinda kulezo zifo Moses ngithi ngiyacela ukuthi ubabale ngamunye kwindlu nendlu. Ngithi namhlanje woza sizonikela nawe nanomzalwane sizobalwa nathi ukuthi sikhona, ukuthi siphephile, ukuthi sisindile egameni likaJesu. Ngithi asize bazalwane sizonikela kuNkulunkulu. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Asishesheni bazalwane. Bakungekho ayikho inkinga, bakukhona singethile. Althari bazalwane.
Shine, Scopa, shine. Desire is infinite desire. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ukusho umdala. Ukusho umdala bazalwane siyabonga. Ngokweprogram yethu besibhalile ukuthi uma ngabe omama benememezelo zabo besizobanikeza ithuba bazisho emlomeni kababa wethu bamhlopha uma mhlopha sithola umyalezo ukuthi akekho bazalwane kodwa omunye futhi awujayele ukuthi le nkonzo ibe impumelelo njengoba kukanje. Amen. Cela simshaleni izandla. Usisuzama kwalamngadi usisuzama kwalamngadi nangephomeni bazalwane into ayenzayo lo sisi ngesikhathi ubamdlamini eshutha esandla ko-editor yena automatically usuke sekhambile bazalwane. Amen. Asimshayeleni izandla. Kulesi sikhathi samanje ngicela ukubiza baba wethu uBishop baba wethu babumtshali eze azasenzela amazwi okubonga emveni kwakhe bazalwane ngoba asikwazi ukuthi mase sibongile siphinde futhi sikhulume izinto eziningi so bese sinikeza ubaba wethu umfundisi waphakele asenzele isemo bese siyahlukana bazalwane. Amen. Baba wethu babumtshali ngicela ukuzosenzela ukubonga sikuqaleni kuzofika manje ngitshelele intombi ofishane bazalwane esazobonga ngokwethu. Amen.
iholo silona ukhokheliwe base kodwa imali ikhokha ifika la siyazwana base akubike base siyabonga kakhulu abafuthu abasukwele ukuthi lokho isithuma nje kakhulu nangalo so sekubonga lonke ibadla basalwane elikhona siyafisa ke bazabhakazi ukuthi uma siqala isabisana uhambo lwethu lesiqala sihambisane kahle indlela ebona kuhle ngathi akusekho sokujeqwa kuwe amen bazalwane indlela obona kuhle ngathi akusekho sokujeqwa kuwe no sikesike sakhekana bazalwane sibonga sifuna ukuhambisana kahle khona isifundo seBhayibheli ukuthi engasiza ukuthi uma sikubhala iBhayibheli nathi nje iBhayibheli uma kwenzeka kukhona abakubuzayo ukuthi omsindisi uma nje kwenzeka bekubuza isabatha kuthwala ngesabatha wayo ukuthwala ngesabatha uthi inkinga nje into eza kuthwala kahle kahle ngiyakwazi ukuthi engenzile kodwa ngibatha ukuthi yilo omsindisi so akusabavuze ngokumthetho ngenza ngomthetho ubona ngaba kukhuleka ukuthi khona omsindisile so akwazi ukwenza ngendlela ethandwa yini uma ethandwala ngizokhona into esavele sigoloza ukuzenza sibantu ukuthi osindisile akashoyo ukuthi asizenze awu amen so ngisaba simbonga basalwane ngijabule nabegcwele kimi basalwane ngifisela baza kaNkulunkulu ukuthi siqala sengathi uNkulunkulu ethatha bona asihambise kahle ngiyathanda basalwane ukuthi ngitshele ibadla ukuthi from now stop complaining basalwane ngiphinde basalwane ngiyathanda basalwane baholi nani badla kaNkulunkulu kusuka manje akwesiye complain asithi uNkulunkulu asenze umsebenzi ngoba ayikho leyodwa into eyenzeka ngaphandle kwenjongo kaNkulunkulu noma ngabe yini eyenzeka uNkulunkulu ehlose akwesiyeke ukukhomplela sikhomplela kakhulu bazalwane basikala uhambo asiyeke ukukhomplela asivele sibuyeke khona uNkulunkulu ngoyixola abafana ethi dedele izulu lihlale ndiba ukuhlala nje uNkulunkulu alibusise ake nisha lesandla base kakhulu basana finances senze ngalo kuhlelo ngoba iyasiphatha ukubona khona ama-era siyabonga ke bazalwane ngicela ukuthi lesithuba samanje woza baba wethu sewufikile la baba wethu lo usuke eScout baba wethu usuke eScout babuhambele sinalo abantu baseCovid bazalwane uzosikhonza nezwi mhla 8 February uma sebehlela abaholi laba zobe behleli khona uyacela ubaba wethu ulele bishop ukuthi lo mama nomjalo bazohlala obishopikazi bazohlala ngaleyo date ngoba kuhleli khona
ngokwamaveni ukuthi sihlala kanjani. Amen. Ngiyacela bazalwane, asithobe sithobele umholi bazalwane, ngiyacela. Woza mholi. Nayiqeda siyavala bazalwane. Amen bazalwane. Ngiyabingelela umholi wonke. Ngicela nje ukuba mfishane bazalwane, exolele futhi. Ukuba mfishane kakhulu, ngibingelela lonke amabhishophu ami, ngiyazithoba kakhulu. Awumongameli gogo wethu, gogo Manyoni. Ngibingelela nomkhulu esekhaya, amabhishophu kazonke, ngokushiyana kweyikhundla bazalwane, ibandla lonke. Amen. Ngifuna ukuba mfishane nje bazalwane, kodwa-ke into ezodala ukuthi ngibe mfishane, ngizocela nje bangihlabelelele kahle. Babekade ukuhlabelela bese ngicela bangifundele. Ngifuna nje bahlabelele lecule lithi anginakho okwanele. Sizofunda bazalwane njengokuyelela umholi wethu incwadi esoyifunda ku-Exodus 17. Bazalwane, as pay attention, sizofunda u-Exodus 17 uverse 11 na 12. Ukulwa no-Amaleki 11. Kwathi uMose esephakamisile isandla sakhe, u-Israyeli wedlula, kepha nxa esehlisa, u-Amaleki wedlula. Kodwa izandla zikaMose zaba nzima,
bathatha itshe walibeka phambi kwakhe wahlala kulo o-Aroni no-Ure bayasekela izandla zakhe omunye engalapha nomunye engalapha zase zihlala ziqinile izandla zakhe laze lashona ilanga. Out to the scope. Ake la sithola incwadi bazalwane la khona uMose ayekhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Amen. Uma ebakhipha eGibhithe lithi iBhayibheli la sesifunda khona babesendaweni ethiwa iSini. Ayibonkosi uma besendaweni la lithi iBhayibheli wafika isikhathi la khona boma khona baholi bami noma bafika isikhathi la endaweni ababekuyona amanzi engekho. Lithi iBhayibheli isizwe sonke ehamba naso uMose samjiyela. Ayibonkosi uMose wazibona yedwa wabona ngathi uNkulunkulu usemshiyile. Lithi iBhayibheli kodwa uMose ukhuphukele entabeni uthi Nkosi labantu engihamba nabo sebefisa ngisho ukumbulala ngenxa yesimo samanzi. Ayibonkosi manje lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu kuMose shaya induku, thatha induku yakho ushaye uye edwaleni entabeni ufike ushaye idwala amanzi azophuma khona. Ayibonkosi inhloso yabazalwane ilapha ya ku11 no12. Ayibonkosi lithi iBhayibheli ke ekuhambeni kwendlela uma besahamba endleleni ziningi izinto ezivukile endleleni. Bishop Mtshali endleleni akuzange kube mnandi. Lithi iBhayibheli uma behamba endleleni lithi kuvuka abamaleki isizwe leso esasisolwa noIsrayeli. Ayibonkosi uma imisa uthi uMose ukhipha uJoshua ngoba uJoshua lithi iBhayibheli wayenamandla. Ayibonkosi uyamkhipha uJoshua thatha amadoda anamandla azona wempini baba. Lithi iBhayibheli uMoses ukhuphukela entabeni ayikhuphukela entabeni akahambi yedwa ebuya entabeni. Lithi iBhayibheli kwakhona u-Aroni kube khona uHuri. Hlupha lento. Amen. Iyamhlupha. Ayibonkosi lithi iBhayibheli ngesikhathi impi ilwa lapha entabeni. Lithi iBhayibheli uMose wayekhuleka izandla zakhe zaziphezulu baba mntaba. Lithi iBhayibheli ngesikhathi impi idudulana lapha izandla zaMose ziphezulu. Ayibonkosi lithi iBhayibheli ngesikhathi izandla zaMose ziphezulu abakwa-Israyeli bayawina. Ayibonkosi lithi iBhayibheli bafika isikhathi sokukhathala Mose izandla zakhe ziyawa. Lithi iBhayibheli ama-amela ayawina u-Israyeli uyahlulwa. Lithi iBhayibheli uMoses wayesamdala ngokudansa. Lithi iBhayibheli ngesikhathi izandla ziphakama ukuthi uyakhathala. Ayibonkosi lithi iBhayibheli ngesikhathi impindudulana u-Aroni uyabona ukuthi noMose useyahluleka ngenxa yobudala bakhe. Ayibonkosi lithi iBhayibheli u-Aroni uyasuka uyakhule uthi buka kwethu asenze manje khona lephi sizawina. Uthi lalela asibambe isandla ngala sikaMoses uthi ngaleule akabambe isandla sakhe bese siyasiphakamisa ukuze impi sinqobe. Lalela mtheka baba before bezobamba isandla abaqalanga bavele babambe isandla kodwa bathatha itshe bateka phansi bathi Moses ngoba usumdala hlala nje. 2026 sidinga amadoda azobamba. 2026 sidinga ibandla ezobamba. Yebo indlela esisihambile futhi ayimnandi futhi ayinhle. Ayibonkosi kodwa sidinga amadoda azobamba isandla somunye athi phela lephi siyayiwina. Ayibonkosi noma uMoses
sesiphelelwa amandla kodwa nendlela sizoyibona ukuthi bendlela ebaningi abasalile endleleni asibonge uNkulunkulu ukuthi wena usekho asibonge uNkulunkulu ukuthi wena usaphila ayibonge Nkosi imideni eminingi ayizwani imideni eminingi ayihambelani ayibonge Nkosi kodwa ngoba khona umuntu owakhenelela lapho ukuze ingazwani ngisho amabandleni baningi abantu abakhonza ndawonye kodwa bakhulumisana ayibonge Nkosi abafelana bangakhulumisana kodwa bonke umuntu bagcina bengakhulumisana ngisho emsebenzini yethu siningi inkinga esibhekene nazo abanye basebenza ndawonye bakhulumisana 2026 bengizothi mina sithathe itshe bese silibeka lapha sibone noma ngoba amandla wasekho kodwa kuyahambeka endleleni uma sibambene sizohamba endleleni kodwa uma sizoshiyana endleleni ngeke sihambe endleleni bengifuna ukusho njalo nje bazalwane ngiyathokoza kakhulu ngoba egameni leNkosi kwangena umuntu
sibusisele baba wethu Magwaza. Ey'ntweni zonke ey'khona nezenzekile kodwa uJehova wahamba nathi saze safika kulo nyaka ka-2026. Baba siyabonga-ke babona amandla onke nangalesi khathi baba sasigcinile uNkulunkulu othandekayo, sibonga umsebenzi wakho nobuholi bonke osemoyeni siqoqele kuyona ngoba Nkosi kube kuhle nasey'thulweni zakuleli bandla uNkulunkulu wethu ongcwele sibeka kosolungileyo bakubanyoni indoda Nkosi iyabekwa nguwe kuba Nkosi yakuma uNkulunkulu wethu ongcwele phambi kwethu isihole baba ngeqiniso hlala nawe Nkosi uyikhumbule ney'thunya ney'daba zakuleli langa zakuleli bandla uNkulunkulu wethu ongcwele aziphenduke ziqede Nkosi ukupha ziqede uNkulunkulu wethu nezimo Nkosi esibhekana nazo baba endleleni uNkulunkulu wethu ongcwele Nkosi ugcine elakho baba igama elihle wathi kumile uNkulunkulu wethu abagomba nomhlaba ngicela-ke namanje baba wethu xa siyaphuma nendlela ngibona Nkosi uhamba ngazo uphinde-ke moyingcwele Nkosi uhambe nathi ugcine umusa nangothando Nkosi oluvela kuwena egameni likaJesu imali zibethe kathi amen. Yes, oh, amen, amen. Amen.